Shit, men, la gawan pou mwen yon ti ami. Bek sa mda fe la de maten leve, mwen kompran yon. E bouch mwen fan manje, wapa. Kom mwen la gaman mat glase, e bide mwen gran gou. E la ke bat la. La ke bat. A fèt kon sa mwen la glase yon, mwen se mwen fan manje, mwen wan, mwen baye yon sabi. Mwen sabi pou la. Shit, men, depi matin nan la ri men, mak fè kaka men, ba la jounan men, ba yo ba tombe bin mwen papa. Shit, men. Yo, da san ki la pa? Ba fèt men. Oh, se do. Koman sa yon? Dou sa ba ba konon yon fwe. Yo ba konen mwen se pou la mi papa, an kon a isi de mwen kwa jwe ba kon la la. Yo ban mzou men, mwen kon sa pasi la men. Nan la gade matin men, de ditan sou pou la mi papa, an kon? Yo, pou la ya men, ba pou la ya men. Depi la ya gen pas mwen se Etats-Unis bo de mzin ba pou la ya fwe. Yo, la ya gen pas papa, ban mzou men, mwen an tou pali se papa, ban gasson. Ya, gasson men, zin nou apa. Depi matin la men, mwen leve men. Apen ine la men, mwen ko jounan e men. Shit men. Mwen manje la, E fwe men. E fon sa gen la men, se mwen ki tout men, mwen gen la oblige pase men, mwen koman ka edi papa. Yo djou mba pou la ya papa mba sou gas men. E jere men papa, mwen sa la men. Son bon bagay ki nan mwen la papa, mwen nou ki awi, mwen. A fe sov le sou li fwe. Yo demare mwen chou, demare mwen fwe. Yet gade men. Ya men. Check, you guys suli. Gode, achte nan mwen fwe posesyon. Ou to chole kop la men. Kon boy fye fwe. Akishe men. Yo. Gode, mbap bo mwen ti men. Wè sa map djou la. Sa pase. Mbap bo telefon nan mbap bo kop la papa. On va bon kwa mwen telefon nan men. Posesyon fwe. Mwen kan koum zoun, kan koum bezal manje men, nek la mi papa. Mwen mwen papa. Mwen di madem mwen kon sa koman foto l fè sou telefon mwen papa. Mwen foute madem mwen men. Yo, sot si mwen fwe.